uunde kasita kutafuta station mpaka ulenge penyewe. Lakini kama sio hivi, utakuta ile redio tu inapiga tu kelele za kawaida, chwa chwa. Lakini ukishalenga sehemu fulani, kwenye eneo fulani, inaanza kusema, na ndivyo Mungu anayotaka juu ya maisha yetu. Haleluya, haleluya. Kanisa la sasa liko pabaya, kanisa la sasa liko pabaya, kanisa la sasa liko hatarini, na tusipoitafuta nguvu ya Mungu, ni ole wa kanisa. Shetani akatupa katika dunia hii, ndani ya kitabu cha Ufunuo 12 ule mstari wa 7 na kushuka malipa, akatupa mshtaki wetu duniani hapa. Mbingu zikasema haleluya, lakini tena kakumbuka kwa muda ya kwamba ole wao wanaokaa chini ya dunia. Ole wao. Dunia ni salama, lakini ole wao. Unakuwa na nguvu inanyonywa, nguvu inaibiwa.